Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa kapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines. At tumanin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablawak itinimbag abigat, kada kaya aming sa kapada. Anyaman ngal daw ti anyo ita, kapkablawon na kayo tinaragsak nga kay panagbibuya. And pakishare di programa tayo. At padaran nyo mapagayam, ti pagkasaritaan ni Raymar, nga napuluan, Diyos ko, amuyo nga awan basol ko. Nahiya di title kagapsat. Ito yung pagkasalitaan ni Raymar. Kunana, Diyos ko, amuyo nga awan, basol ko. Apay nga ta, napabasol nga ta. Kat sinot makaamo. No sinot makaamo no at nabasol ng wano awan. Niya po Diyos, di ba? So iti makaamo ti amin. So kunana, Diyos ko, amuyo nga awan, basol ko. Atong kakasta kagapsat. Biktima iti panakababasol. Ada maka-relate kada kayo ditoy. Napabasol, ada dagiti napabasol dita nga namot nga ramid. Kunanda ket kaduan na kanu dagiti bay balbalod ket awan basol na. Apay nga ta. Padaanan nyo. Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Raymar nga napuluan, Diyos ko, awan basol ko, amuyo nga awan basol ko. Dear Manong Nemi, nakaragragsakak ken nakaragragsak kami ti daydi nga aldaw manong. Tanya nga rod ket selebrasyon iti makunkuna Christmas uno Pasko. Numampay December 26 idin nga isu ti naka-schedule Manong Nemi ngeng kampa nag-Christmas party. Iti barangay mi, iti eskwela. Pag-ayat ko launay Manong Nemi ti mangted iti pamadayaw kadigitay ububing Gabotaw, mostly kadakwada Manong Nemi kat siyak tinagkapuan kadagiti na isted kadakwada nga turopi, medalya. Kas may isa nga presidente ti PDCA Manong Nemi kay nagdama idi nga kagawad iti barangay mi. Aktibo ak iti kinagawad kagawad ko Manong. Aktibo ak iti kinapresidente kiti eskwela. Aktibuhak kadang iti amin nga programa nga maited nga tulong
nga ang paragsak kadagiti kaprangkayan mi kastamatan na kiti agbasbasan. Aktibo ak. Saan nga kaputa, iyang angaw da kanya kidi. Hapo kagawa, driver. Iti kasto nga kinaktibom. Bagasta, si kantot soro nung kapitan, ito numay nga pa nagpipili. Ay, awang kanyang deta. Umanahin ti kagawad. Ngayon nung pagarigan ta, ti tao, ti kabaranggayan, ti mangidurong kanya nga kapitan ng itapi kiti nga saan. Saan nga kaputa, kaya't ambisyon ng tereta nga posisyon. Na, amoy maten. Dati-dati mo nga raramidek, o nga rod. Nakaimimbag ka, parang Raymar. Nakaimimbag ka, pukagawad Raymar. Nakaragragsak kami ka rin nga nabi imano. December 26. Isot naka-schedule. Kabuta, natidog ti programa, kabuta adot imatendar, manong nemi, nagparbangon kami pa'y. Ore lang aro din na parbangon ni 27 manon nemi at dakampay lang agraragsak. Ado pa lang manon nemi di kita ingkam pangitidan kada kiti pamadaya o no regalo dahil sa Pasko. Kaya din aldaw manon nemi kat talaga nakaragraksakan. Tayo di malpasin di programa kasla sang ko nga samiren ti puyat ko. Nagawid ak pa lang dito balay, syempre, naka-schedule nga iti dayta nga aldaw, 27. Inaksursuren manong, dagiti amin nga anak ko iti kasar. Tapno ited ko, iti nakasubre nga kas nga iregalo ka na ko ada. Tikat kaado manong, dagiti anak ko ti kasar. Taado dagiti mangalakan nga. Saan nga sakti mangibaga? Uy, anak yung gaito kasar alandak to nga ninong Saan manong? Isudat umasidag. Kagawad, ninong, anakan nakamtuman ti kasa. Kaya wala, apigit ti kasaan. Adu manong naming anak ko ti kasar. Diyan mo, no apay nga magustuhan dak. Gapo nga tata, amuda ti performance ko manong naming. Gapo nga tata, amuda ti record ko iti barangay, kaniti ti eskwela, kaniti pagtrabaho Manong nemi, siyempre, ada idin asawa. Kanadadwa nga anak mi. So nalayang manong, tanasapa nga ng bedridden ni ani nga asawa. Anda pa lang iti elementarya, dagiti duwang anak ko nga puro lalaki, nga de Raymar ken ni Carlo. Idi agsakit ni ani, nga entray mi ti ospital manong nemi. Mimbagada nga, ada ka no tumor, ano timaw di final cord na. Kamuya ka talaga nga delikado. Kanser ako nada. Angin, manipod mat idi, manong name, manon nga tawen. No kanser kuma, nabayag kuman manong name nga napu komite asawak, nga ina dagiti duwang anak ko. Ngam kasano ko manong nemi. Nga kanser ko nada. Kat ni. Adan nga agpadpada iti college manong nemi dagiti duwa nga anak mi nga lalaki nga agpadpada ti kurso nga marine engineering. Ngayon na parapin manong nemi ti anak ko nga nauna nga iso ti may isang kadagiti kang runaan nga mapusgan nga kasla caregiver ti inada. Agramo mo tan siyempre ti katugangak nga babae ni nanang ti ina mismo ni ani nga asawa. Wen manong nemi ti likudan nga ta problema iti asawak ta nabayagan nga bedridden. Ngamin ka nagkumaak manong nemi nga maasikaso isuna. Kaning ka gumanaak manong nemi nga sisyak lang ti mangmangged para iti panagraduar iti kolehiyo dagiti duwa nga nakbi. Iti likodan nga kaadta ti problema kiti asawak manong nemi nagbalinak aktibo kan na siya at kadagiti kabarangayak kiniti eskwela. Kanabalinak ka nangaget kanapudno iti trabahok manong nemi.
Nabayag ako nagtrabaho manong nemi. Iti may sa iti remittance store. Pagipadalaan kan na pagkarisiban. Kada kiti kargo manong nemi nga maipawit kwarta ken items. Dahil dinagraduara ko niti college manong nemi at dan nakabagyak nga nang-rekomendar kanyak nagtrabaho iti data nga delivery company. Datay aggressive kami kada kitay maimpake, mai-deliver door to door man wano pick up ako na. Manong nemi at daklaing iditi kagangay nga para i-deliver, para impake, ken para i-deliver. Ngayon midikuan manong nemi makita dat kinabudnok kinasyaat ko iti trabaho kinagagit ko. Ken nagbalin ako manong nemi nga supervisor. Kaya't nasawen manong nemi pipintas ti posisyon ko, ti makkel ti sweldo, nga dahi tiga puna no apay nga adda igatang ko iti agas para iti bedridden nga asawa. Nga dahi tiga puna manong nemi no apay nga adda kompleto nga maited ko akasapulan di kiti anak ko, manipod pa nagbasa da elementarya, high school, ken ti addadan iti college. Nagamit ak dito balay, manong nemi ket sinabat nak ni Raymar nga inaunang anak ko. Pang, nasikaso ko ni mamang, nakam kini Lola, nanganin, napakanmin ka na diguspin. Apa ita kailangan sumangbet? O pa'y turog yun Amumutan anak ko. Nakaragragsak kami kaneta nga programa. Ket papanan nyo manitan? Na-schedule ka na ito yung aldaw. Napapanggo pa nag-ibunong ka na kita, regalo ka na kita, anak ko ti kasar. Adula unay ti, itid yung pang. Nakaimimbag kay unay, anak. No itutulong, ken na parang itid, iti panagayat, iti padang mga tao, sa mga ibagbagang aduunay yan. Aking kang anda, itid mo. Saan kayo mat nga may baybayaan kini ading mo ngagbasa? Ken saan ko mat nga maliwayan ti maited nga maigatang ka na kiti kasapulan ni nanang ni mamang mo. Diaper na, kada agas na. Sige mga rata, inak kita yan ni mamang mo. May iliwak kang kuha na. Manong nemi, nakakahasi tila nga ti asawak. No talagang ibagam nga nakakahasi. Ngayon sana ka mangipagpakita manong nemi iti liday. Una niya man na parang problema. No, agsarita kami kani-ani. Naisa maklatak. Naragsaka klatak. Kamusta nito si Tart ko? Makabangbang luka. Gusto ti ko na ni anak mo nga inaunang anak tanga ni Raymar nga na di gustakan kininanang na napakandakan napagtumardakan ken na di gusta ka pa yan. Raymar, abay, nabayak ako na kay Victor. Nakarigarigat tigas ito yung kasasahad ko. Dapay lang hindi elementarya na kita anak tayo. Hindi sumkin sakit ko. Magpagtatid na. Arig na subsubuan na. Mga asin na po Diyos, ani. Dumteng tumitlan di kong daway nga magasang ka. May itadbat kang kaamin nga medisina. Ti medical treatment mo. Noan nyakit nga min dati sakit ko. Apay nga sanak nga makatakder. Apay nga sanak nga makapagna. Apay nga sanak nga makabangon.
Awan kayo ng mga sasikaso kanya. Saan nga dahi dati panunutem? Tinasken, adaka, adaak. Pasensya ka na, tanta nagkaid da itata. Sungar ti programa. Oo, may turog mo. Madam naman to na maturog ka. Nadapi papanak. Inakpailay bunong di kita insubrek nga irigalo ta kada kita anak tati kasar. Nakaimimbag ka ko, Nay. Raymar. Naan niya nga rod kita, rubang unay nga, agbalintay nga na imbag. Tapno saan na tayo nga baybayan niya po Diyos. Nawapay nga, itidikodan ka ti kinaimbag mo. Nadan ka piti asawa kas kanyak. Hamo nga papalawan niya po Diyos. Saan ko magkapapalawan niya po Diyos ha? Salsalot-sudak lang. Amom ka din nga dada nga subsubukan na kaniya po Diyos. Apay ko nam tikas na. Uwi na. Tainig ka nakati asawa kas kanyak. Dagi dito dumanta ko mga lalakin. Binaybayan da kumalatan ti asawa da. Simapol da kumanti sa baling asawa. Gimsi ka. Nagtalined kay kanyak. Nagtalined lang siya tipat patikmusan ka di. Uwin. Amo ti Diyos. Ngawan to sa bali nga ipateg ko nga asawa kin ina di kita anak ko. Nusalang siksika. Siksika laeng, ani. Kasting karikang kay di. Aging kakarag ito'y kentag na nayon. Iso nga sana ka mapukawan tinamnaman. Malasatan tumitlaeng tikas to'y apan lupo. Maimbagang kan tumitlaeng. No inton kano, saan tayo nga matiktikan nga mangoray? Di pa ito mitlaing na po Diyos, di supapag, di pa nanggibtur tayo. Nagagasgas tak, Raymar, tanadaanak kiti asawa kas ken ka. Nagagasgas tak nga ina, tanadaanak iti anak kakas kada Raymar kani Carlo. Nga nakaan-anos da nga tumutulong kininanang nga mga asikaso kaniya. Bigat aldaw ken rabii nga asikasudak iti manon nga tawen. Sige. Alawin. Maturog ka pa ay. Oo, may turog mo. Maturog ak to nito malpas ko ito parak. Inagsusurin na kita anak tati kasaharap at may bunong ko riti. Nakasubreng itad ko kadakwada. Sagmamanong amin titad mo kadakwada ay. Masig lang. At basit na tibunus ko, iti pagtrabaho ak. Napya, napintas ti posisyon ko. Nabayagan. Mano nga tawanan, agtabtrabaho ak, iti pagtabtrabaho ak. Baro ka pa lady ak. Antabi ka mamu. Almost 27 years ko, niyo? Kitang kadlaang, napaot ako, dakkel tot maalam, into nagretiro ka. Ngata? Milyon. Into nagretiro akit, baalak tati retirement fee akit ko. Padaklek to ito nga balay. Yan. Di ba? Makaredwar to nga tamat yan na kita anak ta. Adan tuman pagsapunan dan. So ngawan to sa bali nga pangimpanak. Nasangan ito'y napimpitas pa ng balay. Kan sabi ko, may imbagang kanton, sweetheart. No, makatakder ka, makapasyar ta, mapantagpas-pasyar ka na pipindas ng lugar, ito'y Pilipinas, makapanta di Boracay, di Baguio, Tagaytay, makapanta pa sa di Hong Kong, makapanta pa magpasyar sa di Amerika.
Nagaragsak kami manon nemi ti asawak ngagsasarita. Nagking kinatawa. Tamapagkat katawak ti asawak nga rod. Parparag sakit. Tapno lagaan nga dinaunay rikrik naan tagda mga kasasaad na manon nemi nga nabayagan nga bedridden. Namigatak, nagdigusak, saag, nagpakadaman ng ti asawak. Di na kumay paybay kay, nagawid ka nga dagos, ha? Tamaturog ka, ginana ka. Narigatan no si katagsakit, Raymar. Ako pagdanagam sila. Inakon. Sinursur ko nga rod manong nemi dikit anak ko ti kasar ket mas dao da. Ninong! Ninong! Oh, Eloy, ananusan nyo ate, may ted ko itang altawan. Oras ang kumartan, Ninong. Ala, nakasaysayat kalaunay, Ninong. No, at problema mi, umasidag kami kang ka. Talagang automatic. Nagasadakmet, siya ti mapili yung aninong yun. Dandani kun maibunong manong nemi tinairanta nga sobre karigiti anak ko iti barangay mi kabangibang nga barangay manong nemi 5 nga barangay ket tinapanak nga isu ti pakasarakak ti adu nga anak ko ti kasarman. Amoyo nung asta ngamin nga mga anak ak ti kasar ket agdiskursuak kang kanhayon ko ibagbaga nagasatak ket pagyamanak unay dagiti anak ko iti kasar ta may saak nga napili da nga mga anak kadakwada. Amoy kakabsat saan nga ti kinagarbo ti kasar ti pakakitaan no kasano nga agbaling nga naimbaligyan iti panagasawa dagiti nobyo ken nobya. Tinapatig ditoy ket no siya sino dagiti alaan da nga mga anak kadakwada. Tada kami nga ninong kadaninang da kami ti makuana nga may kadua nga naganak kadakwat. So nga da kayo anak mi iti kasar. No da problema yo. Nga saan nga masulbar babaen kada naganak kada kayo. Umay kayo kada kami nga ninong ken ninang yo. Dadata nga ti serbina nga inala da kami nga kas ninong. Kansan nyo matasap sa pulen no kasanot kadakkel. Iti may regalo dagiti agbaling nga ninong yo. Amoyo nga nanumuak laeng, amoyo nagagangay laeng nga empleyado, amoyo nuan niya tagdama kasasaan ko, at dadua nga anak ko nga pagbasbasak ti kolehyo, ken bedridden ti asawak. Ngem, alaendak nga mga anak ti kasar kada kayo, saan nga gapo tatakkel ti maited ko, ngem amok, ken pacheck, nga alaendak. Kat pagyamanak unay, tanagasatak, nga maala nga ninong yo, nga po tanakasaga, nakatumulong ka na kayo, iti anyaman, ama itulong ko, aging kat kabaylak. Katagyamanak, kata kayo, kat sabi ko tagbalin nga imbaligyan, ti bangunin yung pamilya. Kasta unay tumatan ti palakpak daman, sa dakat ipasaruno, hey! Apo kagawad! Saan lang kagawad? Para kamitan! Ngam kaday di nga aldaho manong Rabi iti 26 kabigatan ti 27 nga nakaragarag-sakak kunam ngem simmang petak dito balay nga adu dagiti pulis nga mangururay kanya. Pulis simmabat manong name iti anak ko. Pang sikat masapul dagiti pulis. Siyak? Masapol na kiti polis? Tapay, ano ti basol ko? May sakatakuhan naman nung name iti masidag kanyak. Raymar, imbaga na ti pilya to. One sir, imbitaran da ka kumana ti police headquarters. Tapay sir, kapota si kati maitudtudo. Nga lang palto-paltog iti may nga tao.
Siya titududa, anang palto-paltog, ti may nga tao. Kaano, sir? Sigun iti report, nagbaitan ti alauna, hanggat alauna medya, itay parbangon. Sana ka pimampano ti barangay mi, sir? Amo, di kiti patag ng barangay opisyal. Di kiti matender ti programa. Nga alos nagpatpatnag ti programa. Nagibunong ka na giti trophies. Nagapuha ka na giti anak ko ti kasarga. Napan nagbunong ka na giti regalo ka na kuwada. Sana ka pimampano ti barangay mi. Iti ito nga, iti rabi, iti parbangon naging ka na giti, sir. Edinton Police Headquarters nga agpalawag ka. Kunada. Sino tayo nga tao? Agnagan iti James Richard Gutierrez. Ama mo ti Richard Gutierrez? Honte mamo ka Richard Gutierrez, sir? Iso tinapaltugan. Imbagta si bibiyag nakalasat. Iti likodan nga 5 nga bala ti 45 kalibre. Iti siyempre ti makina. Kalibre 45? Awan baltog ko, sir. Kansa nga siya ti pimaltog. Sanga siyak. Iti nga rodin headquarters ti pangilawagam ti amin. So nga sumurot ka kuma. Sumurot ka kuma. Sir, manong nemi, Jack maawatan tiriknak. Nakasayatak nga tao. Nakaragragsakak idirabigin nga ta. Kalpasan na kastoy. Hindi masang patak dito balay. Hinidaw ko nga nung naming sumre ka kiti unay tagpakaada kiti asawa. Hali. Raymar, anita ito yan. Tapat siya makading nga maaramid ko. Ani, jackpot siya. Tanda ka man dito'y lugar tayo di rabi, naging gana ka na ito'y. Kinore no awang kakas pagkarigan, jackpot siya nga maaramid mo. Jack, ama mo na dyan nga tao, apay ko mapaltuga, kaya ama mo. Sumurot ang kadakwada. Tasaan nag-agbuting nga sumurot. Gabutan mo nga ang basol ko. Sige. Ilaglagi pa mo kumare, Mar. The truth will prevail. Kinunana. Kat siyempre nasidganak mo tigidong anak ko. Ninana nga katugangak. Anak, no talagawan ti basol mo sanggang buti nga sumurot ka na giti polis. Pundot ko na ni Lola, papang. Amumi nga awan basol mi. Amo ni awan basol mo kunak ko ma. Amo ni Apo Diyos nga awan basol mo. Ado kam nga saksi. Ang baling nga saksi di kiti kinadom nga barangay opisyal, drabi, kanitay parbangon pang. So nga, sisino ko mati mamati kada kami, kada kiti ka barangayan tayo nga maaramid Diyo. Dito nakasasiyat kayo. Sumurot kayo kadakwada. Tawan pa ka na noon nyo. Gapot tawan mo ti basol nyo, papa. Simurtak nga rod kadakwada manong name. Kadito police headquarters. Madamat investigasyon. Sir, ulit-ulitek nga baga kada kayo. Sa anak nga pimanaw sa di barangay mi, naman pa'y awanak iti balay mi. Tadangar programa ti barangay. Sikat ti tudo, ti anak ti biktima. Mabaling ka ting mamon, sa ayan deta nga anak ti biktima. Adan apid-apid na to eh. Ngayon di mapasamak ti krimen. Itay ko nakataparbangon lang.
Iti damo nga putok. Ti mandag, ti anak ti biktima. Ket nakita nga ti ama na nga napasag. Nga da nang ituloy nga nagpaltog kang kuana. Ket sika, ti itududa. Amo na tinagan mo. Malasin na ka. Tanalawag ka no ti bumbilya ti poste. Nga nakakita ti langam. Awan ti amok, sir. Amo ti Diyos ng awan ti basol ko. Anya ko ti rason tapno patayag ko no paltugak dahi nga tao nga jakmet am mo. Talagang samo nga mo. Tsak am mo dahi tanganagan. Tinagan nga Richard Gutierrez. Ngayon baka nakikita mo. At daladawan nga ipakita may ka. Wait lang. Ako kuig te ko mga nga mapaniti ospital nga ayan na ita. At amadamang nga mag-agasan. Imbag tayo deklarar na nga nakalasatan. Kaya baka no, datakis lang mapasama karamidan kang kadikit ka anak na. Una kapag yan na. Dito nga ladawan. Nakitkitam ka din dito nga tao. Ibagang tibod no, Raymar. Nalawag ka makitam. Dahito'y ti biktima. Ketsi ka ti maatap. Kuno suspek nga nagpaltog kang kuana. Sigon, iti anak na nakakita. Iti pasamak. Amamam dahito nga tao. Diyak amam mo dahito, sir. Ngam, paasaray makitak. Sa dinot pakakit kitam kang kuana. Iti ayan ni Edna. No kasta amamom dagnagan ti Edna. Kinapudno na isupeti naala nga nag-imbestigar. Na-imbestigar. Nga iso ti intudo imbaga ti anak ti biktima nga imbestigaran mi. Iso ni Edna. Ni Edna. Ganat relasyon nyo kini Edna? Awan, sir. Nung dadumang lang amin, magusto ti mapaniti pwesto na nga, mangan ti empanada kada barbecue. Nga pasarimet, adadagidugundawin nga, kaduak ti kaobra ako no gagayam ko nga uminom kam sa jay. Dada lang. Awang ka diti relasyon nyo kay Edna. Awan, sir. Gagangin lang amam mo nak. Customer nak. Amamok met. Gagangin lang ada kita inangaw. Gagangin data amok sir. Lalaki ka kas pagarigan ta at napapanam kita. Siyempre nasingit berken ka ang angaw mo. Yung mawan tinaunanig nga relasyon nyo. Awan, sir. Awan. Sir, hamo ti Diyos. Nabayagan nga bedridden ti asawak. Nawaya ko mga ramidak. Amok nga amuyo ti kahit ko sawan. Ngam saan ko pulos nga inaramid data. Nagbalinak ka na siya at nga asawa. Nagbalinak ka na singpet nga ama. Awan. Awan ti pinaspasaktan. Awan ti amok ang pasol ko iti padag nga tao. Mapanggay sa di barangay mi, sir. Oray sa sinot pagsaludsudan nyo, oray ubing. Saludsudan nyo, kang kuhanan no ubing. No amamudak, no asin noon, anya ti kinatao. May sala ti bagada, sir. Nasya taga tao. Awan ti kagurgurak, awan ti manggurgurak kanya. Manong naimino anya timbagak iti polis nga investigator may panggap ken Edna. Ket pudno.
Masansan samat kiti akanayon. Gagangit ilalaki manong nemi, malpas trabaho, narunan agawis may sa kumpada ko mga lalaki. Boss, tabi lang uminom, tabi lang barbecue, tabi lang pimpanada. Ada kas diya agundaway manong nemi. Ngayon pa mi, iti pwesto ni Edna. Ni Edna na angaw, ang angaw ang mimet da lang. Apay sir, sino reto'y Richard kini Edna? Katsak mo na muking ka. Tirom-rumor dito'y Raymar ket love triangle. Ada relasyon nyo kini Edna? At damat relasyon dara Richard Gutierrez kini Edna. Ngayon sigon tirom-rumor the investigation. Kaguram ni Richard. Gabata di mo kayat nga da kaagaw mo kini Edna. Isukas diya matente na ramid. No! Awan ti kinapaiso na yata, sir. Awan relasyon mi kini Edna. Gantiyak ama mo na nga Richard nga da relasyon na kini Edna. Awan ti rason tapno pumaltumugak ti patag nga tao. Nasaya atak nga tao. Awan basol ko. Awan basol ko. Awan basol ko. Saan nga siya ti pimaltog, sir? Saan nga siya? Manong nemi impaludak ngawang basol na. Insaragdak manong nemi iti BJMP dito lugar mi. Kat imay digit anak ko. Pa, apay met? Kaya talinay kayo di pagbaludan ang akong basulyo. Raymar, Carlo, saan yung kabaybayan di? Ni mamangyo. Ipasdek yun ay pasa. Makaruharak. Siyempre, mga alak tinalaing nga bugado. So nga, didak pagkadanagan. Okay? Didak pagkadanagan. Manong name tiket kaado nga umay mong bisita kanyak dito pagbaludan. No adaman bumisita manong name awan ti sabali nga sa pulenda nga bisitahin no saan nga siya. Dagiti padag nga opisyal ti barangay, dagiti mamaestra, dagiti pupils, dagiti anak ko ti kasar, dagiti katrabahuak. Manong name, siyempre nangalak tinaling nga bugado. Awan ti pagdanagam, Raymar. Na talaga awang basol mo. Yore ti laengin. Iti panakairugi. Iti panakadengang ti kasom. Ngayon, attorney, dito ay kadi, unag ti pagbaludan. Agpiyansa ka. Ilakad ko. Adaman na pagpiyansam. No adaman ornong ko, basit lang sa. Ngayon sa nga bali. Saan da kang baybayan, nagkikakapsat ko, nangaroon na nagkikapsat ko, dati abroad. Namuda nga mong basol ko. So, ang tulungan da. Kahit ko kumasar. Nga, saan nagpaaw dito pagbaludan. Kahit ko nga tendaran, di pa nagpiesta di barangay mi. Ito numayan nga lawas. Agpiesta di barangay mi, sir. Kasapulan da. Kada ka barangayak, gabata may sakang aktibo nga kagawad, kan may sakang presidente ti PT siya iti eskwela. No problem. Lagi di makapagpiyansa ka, maka-attender ka ti piyesta tayo di barangay yun. Nagpiyansa ak manong name di 200,000 pesos. Kadidurumara ko na ti pagbaludan manong nemi kaslakla nagkapoy ti adayo ay sa balikbayan nga si pinasarabuhan manong nemi di kiti kabarangaya. Kaslao na ti palpalakpak da manong nemi. Makidam kagawad ka talaga ang baso mo so nakarawar ka. Sampay ka na pas ti kaso kapsat nang piyansaag lang. Tap na mapalubusan nagkarumuar.
ken makapagtrabaho matlaang. Ken may makipiesta ka na kayo. Happy Fiesta, kabarangayan! Yeah, kagawad, happy Fiesta! Mabuhay! En tuloy ko ti kinakagawad ko, manong namin tuloy ko ti trabaho. Wine. Kat siyempre, aging dimtengen tumuna nga hearing manong nami panakadangag ti kasok manong nami. Ti magadakas. Kat siyempre nagsaksi manong nami ti anak, ti biktima. Nga nang itudo, anong nami nga siyak tinabigbig na nga ng paltog iti amana. Ti makadakas manong nami nagsaksi pa'y ding Edna. Ore awan ti relasyon mi. Himbaga na, nga armag kanu isuna. Nga pag imunak kanu ni Richard. Nga reta kanu ti rason no apay. Nga naaramid ko tinang paltog kang kuan. Manong nami, dagiti nagbaling nga saksi, nga makumanunong kanyak, ti kapitan mi kadwa nga kagawad, uray suda ko maamin, kad mabalindatag saksi nga talulaeng ko na ti korte. Ngayon takderda manong nami, nga kareta nga oras, nga napasamak ti krimen, kat addaak, iti barangay mi, adda ak kasangsango digito nga padak ko opisyal di barangay. Tinasakit nga panunutin manong nami kalpasan. Ti manong nga bulan. Guilty. Nakumbigtaranak manong nami. Hindi bagada resulta ti panakasentensya iti sangapulok at duwa nga tawen nga panakaibalod. Iti mismo nga korte manong nami ng bagak. Amo ti Diyos! Kawan ti basol ko! Amo yung Diyos ko! Kawan basol ko! Abay nasken nga mabalodak! Abay nga nasken! Mabalodak ang karuak nga awan ti basol ko! Diyos ko! Amo yung awan ti basol ko! Abay palubos yung kastoy! Manen manong nami ti abogado di nakayat nga may balodak agpiyansa ka manen Raymond kadawan dati pa nagpiyansa may ilakad ko kat agapil ta iti court of appeal agapil ta manong nami nagpiyansa ak manen another 200,000 pesos. Tapno laeng sa anak nga may baon sa Jimunti. Kaya talaon ay matpagim niya manak manok. Tas siyempre, naituloy ko, iti kinakagawad ko. Naituloy ko, iti nagtrabaho. Naituloy ko, manong nami, ang makadenak, digiti duwang anak ko. Naituloy ko, makadenak, ti bedridden nga asawa. Nag-appeal kam nga rod manong nami, iti court of appeal. Namuna tinakaginginad ti panagtaray ti justisya manong nami. Bulan, tawen. Ti makadakas. Kalpasan ti inam nga bulan. Idi tanagpila kami iti panag-appeal mi iti court of appeal. Denied manong nami. Abogado. Kawan ti marami tayo. Naabag tayo manin. Kapag nga taturne.
Abi kas ti klase ti korte tayo. Musti siya ti pagkilian tayo. Siya ka basol na. Siya ti makumbiktaran. Saan nga balik? Iti Supreme Court. Ag motion for reconsideration tayo. Attorney, saan tayo mo po kahon tinamnama? Saan tayo ka sumardeng? Aging nga makadanon ti Supreme Court. Motion for reconsideration. Sige, attorney. Naramidam ti amin. Idad kumot amin. Ngam kaskas di manong name. Kaskas di nga denied. Kaskas di nga naabakak. Ini taon 2018 daytan man. Attorney, nga matapay sa baling alaman. Maudi. It is Supreme Court. Nagipila tayo ti motion for reconsideration. Manong nami ada nang singasing kanyak. Ngagsukatak ti abogado. Hoy manong, singasing hindi kakamsat ko, di kiti ka barangaya. Hoy, imanugotak mo. Mismo ka barangayak manong nami nga abogado, iti inasid ka. Nga isun manong nami ti kasukat ti dating abogado. Barbaring kunak no da ituin. Ti mga pangatiw kanya. Nagipila kam nga rod manong name iti motion for reconsideration iti Supreme Court. Manipod iti 2018, 2019, sa amin pa inaura iti desisyon manong nagbayag. Kapag na nagraduaran manong name ni Raymart, kastamutin kini Carlo. Siyempre, yung pagkakadakwada, ng sumragdan ng trabaho. Ngayon ni Raymart, Papa, sinupete ka doon ni Lula nga mga sikaso kini Mama. Nagtrabaho ak. Una nak, sayang matlang ti. Kaya na marine engineering mo. Marine engineer mo. Napagpatay iti pa nagserbik. Kini Mama, Papa. Ngayon ti pa nagserbik iti sa baling at tao. Saan nagkatama na baybayan nga suportaran? Kagtab-trabaho kayo pa lang. Ken, dagiti kakapsat yung at abroad. Raymart, apresyari ka na ko. Kapat na naruam ka nga hindi pa lang ubing ka. Nga sikandikat ka doon ni Lulam nga mga asikaso kini mamang mo. Uwan, Papa. Tsaka kahit ngayon batan ni Mama. Siya, tikang runahan nga caregiver na. Ni nga Rod Carlo manong nemi iti insarek ko iti trabaho. Kadi at dani di nang irekomendar. Raymar, agretiro kain. O rekat na bayag ka na iti serbisyo. Diba na ito trabayag mo narapap. Numaalam ti retirement film. Pangusaram. Usarek. Tap na dikastakat. Mga bakak iti kasok. Manong nemi imbes kuma nga maitong pal deta nga planok idi nga papintas ti balay mi. No agritiro ak. Ngimsan. Teso manong nemi iti imbay bayad ko kadagiti nabulbulod ko. Kaniso, iti kang runan nga inaramat ko para it maudi nga motion for reconsideration. Babay ni ti baro nga bugado. Kahit ni Carlo, manong naming nga bordek ko, isutin sirik ko, kasukat ko, iti pagtrabahuak, dating pagtrabahuak nga remittance store. At siya, manong naming kapatawanin trabaho, may panggap iti pa nag-wielding, tamay sakmat ka wilder.
Nagtalinayad akong manong nemi iti barangay mi nga gawat kadagiti agpaaramid kadagiti kurong-kurong o nagpaaramid kadagiti rehas ti balay o rehas ti rida o rehas ti tawa agdagiti agpaalad nga daan iti rehas. Siyempre, saan naglatamad ang pupukahon ti trabaho manong. Buhain, tapno di kasta kada daigatang iti kasapulan ti asawak dadamat para kaniyak. Siyempre, ang malaksid iti masapsapulak samalatag sardaid ti ayuda ang tultulong kada kami manunemi dagiti kakabsat ko nga adda iti abroad. Iti malagip ko manan ti kasok manunemi sinarong karak na attorney. Oh, Raymar, ano tawag ko kin ka, kapitan mo no kagawad? Hindi ba ito, attorney? Awang gasat ko. Mabaling agsubliak to kagawad. Awang gasat mo. Kaya di pa nagkandidatong kapitan. Ngayon amok, abogado nga saan naapektaran ti kandidatura kiti kasok eh. Tamo na kiti bumarangay nga akong basol ko. Anang tinakabakam. Kwarta, attorney. Nang kwarta di kinalabang ko eh. Basta ba na diferensya? Ngayon saan nga dito ti question. Ti salusot attorney. Manong nga tawin? Naibayag lang ti desisyon. Kada ito'y almost 3 years, no? Kasi nakapaw din COVID. 2019, 2021. Ada pa'y para odin na ti year 22. Kat year 23 itan. Abay nagbayag desisyon. Kat di agamang kataong pa'y desisyon. Tam nagtutuloy nga nawaya kalata. Attorney, no ada desisyon ng Supreme Court kaya nakadigasawan nga dahil tanti maodi. Awanton sa bali. Awanton. Sandanton nga maka-file iti motion for reconsideration. No anya talaga desisyon ti Supreme Court. Dahil tanti susto nga desisyon. Kaya mo magtanagam. Awan talaga basol mo. Awan ti basol ko to, attorney. Gabuta mo ni Apo Diyos. Ngawan ti basol ko. So nga awan rumi nga pagtanagam. Ngem. Nakadakdakkel nga ngem manong nim. Tanagdinamagan. Nga dan ti desisyon. Denied manong. Kaskas di manong nemi. Nga naabak kami. Kaskas di manong nemi nga saan nga pasyente korte nga awan basol ko. Kat manipod. Kabayatan nga susuratek dito nga pakasalita at manong. Agur-uray ak laing nga niya nga aldaw. Nga umay pick upin. Pwede tati ko na ni attorney. Urayam laingin. Nga makadahanon dito iti desisyon. No maibuson. No kasano ti kina-delay. Panagbayag na. Iti dalan aging nga makadahanon dito lugar tayo. Sada kanton. Pick upin. Adanton na. Mayat nga. Waran to bares. Keng ka. Tapos pisok na ka niti pagbalutan. Tapos mapasamak. Ti 12 years. Na sentensya. Diyos ko. Amoy yung awan ti basol ko.
Mapay nagtong palakas to'y. Kinon ko na manong nemi. Hindi maamuak. Nga oras kan aldaw layangan ti palabse. At danto no may mag-pick up kanya. No dumanon ton dito lugar mi manong nemi ti resulta ti desisyon ti Supreme Court. Ganang denied. Nga kaskas di nga bagada nga daanak ti basol no mampayam mo ti Diyos nga awan ti basol ko. Hinararakop dak manong nemi. Dagiti anak ko. Papa, apaya kastoy papa. Amumi nga amang basol yo. Saan nga na kayo pimaltog? Nga mapay. Kaso magmanulayangan nga aldaw kat pick upin na kayo itong episode ni pagbaludan. At na ni kundaway nga maturog ti Diyos. Alak, sa mga papasulin ti Diyos. May mapay. Apay. Siguro kat saan nga mabanog ti Diyos kamangmangtad kadang kanyak kada tayo ti panubok. Nimsan ka nilangin nga umanay nga panubok. Itinabayagan nga kinabedridan ni mama. Tapnasan ka kumagamit ti sanga na siya. Apay naskin pa'y lang nga gikaro kayo ti sanyumat nga basol. Apay gastoy papa. Apay. Dahil tamat ti sarudsod ko anak. Nga siya ka mga sungbatan. Di mala. Sampay nga daw ti amin. Kakararag tayo kasapay kuma. Tanay nga desisyon ti Supreme Court kat saan nga dumanon dito lugar tayo. Kasano ko mga saan nga dumanon? Dati madisgrasya ko may tidalan. Ni papa, nagsagsagit tayo lang aron na nagpakatawa pa eh. At nakadi nga ron madisgrasya itidalan nga desisyon nga dumanon dito eh. Manipuli ti korte. Awan ti imposible ka na po Diyos, nako. Ore adantan ti desisyon ti Supreme Court. Na ibabawi na. Santeng agsardeng agkararag, tulungan dag agkararag. Uwan pa pa. Numanin na sidgak met ti asawak. Ani? Rimar. Anytime from now. At danto na may mang-pick up kanya. Saan ka mapukawan tinamnama, Remar? Agas ti saan mo pa nakapukaw tinamnama nga may bagana. Saan nga bang tid ni Apo Diyos ti panubok ka na tayo no sante nga malasat? Hanya tamo, baka no, ibabahoy damat lang ti desisyon ta. Kahit mapanagdagan nga awang pasol mo. Wano saan, kahit biglang agpakita, iyam amo ti pudno ng paltog, kada nga biktima nga isut ng paltog. Nga saan nga sika? Sapay ko ma, ani. Sapay ko ma. Kada uray pa nung nemi, di kiti kabaranggayak, di kiti anak ko ti kasar, di kiti mamaestra, di kiti estudyante. Di kiti padak, dati apadak ng opisyal, iti barangay. Pasaray umayda. Raymar! Kapsat ka, diba? Oh! Di ka mapukaon tinamnama. Ay, nadisgrasya na jay desisyon. Saan nga makadanon dito lugar tayo? Sabay ko nga. Hangim, yakasaksakit. Numan ay nagsangit ak kakabsat.
Ay, Ninong, Ninang. Ay, Ninong. Ninong lang Ninong, magdanagam, ado kami nga karkararag. Nga sabi ko mata, saan nga agtuloy ng dumanon dito iti desisyon. Sabi ko kinunkunak manong nemi. Kat kan kanayon kong ibagbaga. Saan ko pulos nga sardayan ti agkararag. No makariing akon manong nemi ti agsapak. Agparinto ngak. Kat siyempre, agamanak kinapo Diyos, tadak pala dito sidong ti pamilya. Adak pala dito barangay mi. Kinidaw-dawat ko akang kanayon. Diyos ko, amoy yung awan ti baso ko. Iso na panghasiyo ko Saan nyo ko mga ituloy nga mayadayo ak, idesidong dagiti patpatek ko. Ipagpagapuyo kung matikastang kasasad ti asawak. Sa anak ko mga mayadayo karagiti anak ko tapno maitultuloy ko ti pagrebengak kadakuada. Nga magsubaybay ti pagbalinanda. No bumangon, magimbangon danton ti bugod do nga pamilya. Saan nyo ko mga ipalubos Diyos ko nga maadayuak ti patpateg ko unay nga barangay. Taoray na awanin ti posisyon ko. Kayat ko pa lang teg-serbi ka na gini ka barangayak. Kayat ko pa lang ti mga anak ti kasar. Kayat ko pa lang nga tulungan di kiti padag nga tao. Diyos ko, amo yung awan ti basol ko. Iso ko nga, awan to ko ti umay mang pick up kanyak nga mga ibalod. Sapay ko Diyos ko. Day tama nung name iti kang kanayon kong idawdawat kiniapo Diyos. Iso nga ka nagitoy, apaman nga mabasam, ken maibasam diti surat ko. Adak pa ilang adumdungeg, ken nagbuybuyaken ka. Nga awampay siguro, iti umay mang pick up kanyak. Manong nemi, pakamuang kanto no kas pagarikan, tadumteng ton nga mapasamak nga ikarok, tisang kumet nga basol. Agaman ak unay, iti anus mo nga nangibasak, kahit sabi ko tada kitay nagdengeg, nagbuya, kahit siyak ti kanunungan da nga awan ti basol ko. Sabi ko takaduak ida, nga mangidaw-dawat, nga saan ko nga maitungpal nga makadanon, dito'y lugar mi, ti desisyon ti korte. Sabi ko tagtalinayadak nga nawaya, ngagserbi ti sidong ti pamilya, kaya nagserbi kadagiti kabaranggayan. Sapay ko tuwing ngordagyaman nga pagaya mo, Raymar.